Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 4. Tinainbag nga asawa, iso ti balangat ni lakay na. Ngam no mangyag ti babae iti pakaibabainan ti asawa na, mayarig iti kanser amang runot kadagiti tulang ti asawa na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Una yun day tayo inayo. Napartik manan. Kat inyidanan dita supa. Nasangputan mi anak katurog dita supa, tatang. Nabartek ni nanang, tatang. Hala, bayan nyo ditan. Tatang, apa yung kasta ni nanang? Wen nga ro, tatang. Isu pa yung ti agbarbartek. Idinto tasika. Saan ka mat nga agbartek? Mala, bayan yon. Kasta ti pakaragsakan na. Mababainak ka dagiti kaaruba, tatang. Tinapatag, awan ti dakas nga aramid ti inayo. Apay, tatang, saan ka dadakas ti raramidan na? Mala, bayan yon. Taday ti pakaragsakan na. Malaki din. No nakaluto kayon, in kay manggaon, tamangan tayon, takayat kunti maturog. Nabanugak una iti trabaho. Nakaluto kamin, tatang. Itaypay. Sige, ingka nga ro din agpalas, tatang, ta isaga namin ti makan. Oh, adtoy, agsupas ka panyang. Oh, nagsakit ti ulok. Kasano, katkas taunay abartek mo iti kalman. Kasano, idi napanak gimatang iti sabon iti istor ni Lukreng. Inawis dak da pari Dimas. Agiinom da. Iso nakipagtugawak mo to na. Agmay saka, babae? Adda ni Lukreng. Dua kami. Jak na puutan. Taan na bartekak iti kastaunay. Anya? Jak nga rudam mo, no kasano ka nakasangpot dito balay. Panyang, biddot ti kastangar aramidam. Saan anasayat da ita? Babae ka? Ngamin ka kat makitugtugaw kadag iti lalaki nga giinom? Sumardeng ka man. Mangrugi ka manan. Panyang, ibagbagak laang ti pagsaya atam. Boston! Sumardeng kan! Ay na Alfred, da kami kinilakay ko tinangyawid kinibakat mo idi kalman. Takas taunay abartek na ijay istor ni Lukring. Ay, Bilibak nga rod iti asawam. Tamakiinno na nga agtagay kadag iti lalaki a kainuman na. ay, Mala, bayam tabagbaga akman ni Panyang. Ngamin kababain ti kasta nga aramid na. Ken amom kadi, kankantaan dagiti lalaki kat agsala-sala met. anya? Iso anas ken abagbaga amlata ti asawam, Alfred. Ngamin, saan anasaya at ti kasta? Oh, Panyang. Adda ka gayam dito yung store ni Lukreng. Gumatang kay ti arak? Saan? Asin tigatangek. Aywan. Umay kay di bala inton aldaw Adda shot ijay. Oh? Asino ti ang pasyat? Ni Samson. Simangput ka no di pauit ni bagat na kwarta. Talaga mayat ti adday di abroad ti asawa na niya. Addalat ta sumangpot a kwartana. Un nga rod. Iso kayat na tagpasyat. O sige, umayak. Una. Sana balay. Adamot ni bagat ko akadwam. Day talaga nga hata saan ni umin-inom ni bagat ko. Sige, umayak to nga ron. Oh, Panyang, si kamot day ta masabat ko. Kunak no asino ti sexy ang masabat ko. Si kagayam. Si kakit dimat, imbagampay a seksi Pudno mat. Papanam. Di taman balay da Diego, agaw-awis iti syat. Agpasyat ka no ni Samson. Kasta yan. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Inta makisyat. Ay na, sa anak nga umin-inom iti arak, Panyang. O sige nga rod, innakon. Panyang, amom ka di ama iti kastangar aramidam? Nukat adda agsasyat alalaki, adda kamat ijay. Anya? Saan ka apakibiyangan, Panyang? Ngam ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramid mo. Amom ka di, ibabain mo laeng nilakay mo. Anya? Ta si kamutin nga asawa na ti mapan makisyat.
ket nila kay mo, mapanlatag trabaho, tapno addaag pa ay kada kayo. Awan bibiyang mo iti biyag ko, di na. No kayat mo, di agsyat ka mat. Tapno di ka kat makibibiyang iti biyag ti sabali. Sige, Panyang. I-shot mo Oo na. Ay, nabartek ako na. Nanang, agawid tayon. Nay. Panyang, agawid ka, ano? Intayon, nanang. Agawid tayon. Ay! Pumanaw ka man dito, Alvin. Intayon, nanang. Agawid tayon, tanabarbartag ka manen. Naimbagtadakan, tatang. Ngamin, ni nanang, jak mayawid. Nabartag ija enda tata Jigo. Anya? Inkayawid ang tatang. Kababain. Kan ang mga nonya pa'y ti mapasama kan kwa na ijay. Ala, inak nga rod iyawid ni nanang yo. Agawid ka kanon, Panyang. Kuna nila kayo mo. Ala, umay kan Panyang. Nabartek kan. Sa anak pa'y nga gawid. Ala, umay kan. Agawid tan. Kasta una yung tibartek mo. Sa anak nga ron nga gawid. Saan ama balin? Ala, agawid tan. Masurunak ka ni Tata Pedring, tatang. Imbaga nakidin atawidag to kano ti kinamamartak ni nanang. Bay amlatan na kasta ti bagbaganakin ka. Panawamlatan, anak ko. Makapasuron mat ngamin. Ngumkit di. Talaga asaan anasaya at ti aramid ni nanang yo. Ti agbartek akadwa na dagiti lalaki. Tatang, Saan anasaya at day tatuladan, anak ko. buwan mat ngamin, tatang. Apay ko matuladag ngay kat amok mat amadi. Nasaya at no kasta. Ti aramidin nyo kit ding agkabsat. Kat igaed yo ti panagadalyo. Agsingsingput kayo. Wan, tatang. Bakit? Agsarita ta kumaanay bag. Anya ka di man ang ti ibagam. Sermonan nakmanan. Gaputan na bartel kakidikalman. Bakit? Amom ka di mababain dagiti anak mo. Gapiti kastangar aramidam. Anya? Saan anasayaat? Asika amay sa nga ina. Kat makisang sango ka kadagiti lalaki ngagbarbartek. Anya ko matidakas na. Denggem kumamat ti balakad ko ken ka. Babae ka. Kat saan arumbang ter aramidam. Sige. No di mo maikat ti arak. Dito'y kan balay nga uminom. Saan kat asumango ka kadagiti lalaki? Awan dakas ter aramidag. Pangaasim, Panyang. Diyak kayatin niya ulitin pa'y tikas diyang aramid mo. Wan Panyang, kasta ti chismis anangag ko. Kay kayat mo kano ti paap-aprusan kini Diego. Anya? Kasta tinangag ko ijay istor ni Lukring. Ay, sana po no dayta. Iso asaan ka ngaminan ang makisangsango kadakwada ang makiininom iti arak. Anya ko matidakas na aya. Agiinom kami laang mat. Awan ti parikot dita. Kan may isa, bayam laang dagiti sao ti tao. Awan bibiyang ko. Anya? Saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanya? Isong awan bibiyang da kanya. Panyang, isaksakit ka. Iso nga ibagbagak dagito eh. Si kamot lang ang ti kababain. Ibainam kumamot at ti asawam. Awan bibiyang mo kanya, di na. Dagiti kat anak mo ti asikaswam. Saan asa bali at tao? Awan manin ni nanang, Alvin. Di tamat na danon dito'y balay. Amangan no adamanan ni Jay Store ni Auntie Lokring. Kat agbabartag damanan kadagiti lalaki. Ay, anyamat ta ni nanang. Mala, ituloy takit din tagluto. Tapno adamakan ang masangpatan ni tatang. Sige, Alvin. Bayantaan ni tatang timapan mangyawid kini nanang. Tano siya, sigurado akabilan kan ungtan naklaeng. Sayaw, Panyang, sayaw, Panyang, sayaw, Panyang, sayaw, Panyang. Ikimbot mo, ikimbot mo, ikimbot mo, ikimbot mo. Sayaw. Ay, ada nila kaya. Agawitan. Jack, kaya. Naglingag sa ni bakit mo, Alfred?
Nagmayat na approve sa telepon ha. Kastagayang! Tinano ka? Sige, sumurot kayo kanya. Alvin, Carla, pumanaw tayo dito balay. Papanan tayo ngay tatang. Panawan tayo ni Nana nga nakaturog, gapo iti bartek na. Panawan tayo tinayo. Gapot na magibabain. Tatang, Ngam papanan tayo. Intayo ijayan dananan ko. Tano agyan tayo latta dito. Marunaw akong itibain ko. Gapo iti madinga aramid tinayo. Carla, anak, sa dino ti ayan nyo ita. Tadi kay mo nagaw-awid. Iji balay da lola. Adayo, ngam saan na balin. Tako na ni tatang. May mayat kanu ijay apag naudan mi. Anak, anya ti ko na ni tatang yo. Saan kayo kading nagsubli iji balay? Saan kanu nanang? Ngamin, mababain launay ni tatang ijay. Awan kanun ti rupa na nga iparang na ijay. Gaputak at katawaan dagiti lalaki. Tati kanu asawa na, ket apaprusan dagiti manginom ti lupo na. Ha? Kasta ti ko na ni tatang, nanang. Agawid kan. Katjakon kayat nagsubli ka pa dito. Alfred, Amom ka di. Ati naramid mo, kat sobra ti pan na kay babain ko. Kaya rigan na ti kanser amang runrunot iti tultulang ko. Alfred, Saan da ka akasapulan panyang? pumanaw akon ditoy. Ipadlak ko ti balay mi. Kat umadayo akon, di na. Kat, sa dino ti papanam. Tangay sanak pa'y amaaklon ti asawak. Umadayo ak pa'y laeng. Kat agsapulak iti panggadak. Tanudyak manggad. Agbisinak. Ngamin, awan mo tititad kanyak ti asawak. Ala nasaya at day tang aramidam. Manggad ka. Kat laglagi kumangad da pamilyam asubliam. Agurnong ka para iti pamilyam. Uwan, di na. Ibagbagak daytoy takayat kumot amaurnos kayo asa nga pamilya. Kenkas may sa akabsat iti apo. Pagrebengak ti mangbalakad iti may saan napatag akabsat. Takasta ti pagragsakan ti Diyos. Ti agpipin na lagip ken agbibin na lakad. Agyamanakan ka, di na. Sapay ko mga rod, tadi mo tagidaksen ti imbagak, panyang. Saan? No di kat pagyamanak unay, dagiti balakad mo. upat atawanan tinapalabas tatang. Ngam saan tayo nakitkita ni Nanang. Ngam kit di, makasarsarita tayo ti cellphone. Wanya ro tatang, nag-abroad ngamin. Naimbaglakit din ta saan tayo ang nagsuksukat iti cellphone number tayo. Kat makontak na tayo latta. Wen, anak ko. Kat dagiti kwartang impawpawit na. Adda amin iti bangko. Jak pulos kinisayan. Tricycle tinagsardang iti batog tatang. Ha? Ni Nanang! Anak ko, kumusta kayon? Ada akon, sumarunod agiti pasarabok kada kayo. Nanang! Simbangpet kagaya man Nanang. Uwan, kati kayat ko, dito'y tayo nga agnaad. Tagnegosyo ak dito'y. Alfred, ipalubos mo kadi. Makipagnaad akon kada kayo. Wen panyang. Gaputa mo mimat ang nagbalbaliw kan. Agyamanak, kati karik, agbalin tayon ang naragsak asa nga pamilya. Nasayaat nga rod no kastati ko nam. Agyaman kami. Gaputa kompleto tayo nasa nga pamilya. Agtitinulong tayo para iti bangunam ang negosyo, Nanang. Kat nakaragragsak kami kada tatang. Gaputadakan. Naragsakak mat, gaputa makitak ti iliw yu kanyak. Ipatpatag kayo unay a pamilyak. Iti pamilya, no anyaman tinagbidutan ti tunggal maysa,
Nasken abaliwan na kat ilintag na, kat at dalat ta kumatimakon na apin nakawan. Iti kasta, saan amarakrak ti pamilyada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.